Tuanya doai, agak tengupa, berdukuan, bermensi, berkuai, utrai dan ringkan berping. Kita bekerja sengaja untuk berkerau yang play try kan rat nama orang tahu. Nak bentar kerja pa, kerja spon, kerja A, kerja U, jadi iway piway. Ham kapang agak ni kesini, kebekentang kesini, kebekuai. Agak bagi pagi jong play, jalan lang mentar kesini. Agak ni ke Yam Kuan CMC. Nak bentar, anpai dian pan kendian. Sepang ke jingla pa ke jong play, sepang ke jingkat ku ke jong play, sepang ke jingla A ke jong play, agi pa ke jong play jong ke CMC baru ku play. Agak ni kasi, kami sedang menplino, ya ke jingla Sanpau Senam, jong ke jingla ke kepalang agak ni ke CMC Yam Kuan. Play try kan ran, ipai ke jis, ngensi berada ke jis ngamu. Kami siap berdapat kerja ro. Nak bentar kerja lepas kerja me. Nak bentar kerja kerja play. Mula ai kerja syah kerja kerja ki. Mula ai kerja ngai ke basket malu kerja ki. Ban ngai hamil play. Ban ngai ukon kerja me. Ukon utrai juga Yesus Kristus. Play try kan rat. Kum kedak kerja pri ya kene kerja beli. Hang ni akmat jungi ladan kini kilama. Ibang isapin hair agak ke CMC agak ke Balang berkunjung agak nom yang jangan diperabangkan jangan ke CMC. Kajing ipo iping, but da kajing riu blay, kipat riu nget Catholic gabalang shnong Saint Cecilia Catholic Church Yam CMC, kilaraki kajing dap Sanpau Senam jong kabalang, kata ke Jubilee ksiar lani ke Golden Jubilee Celebration, ha ke santarik ukala lengkot arjar arpusan, nadu bakalayo kabalang bepura, haus nem kat kendai sepatnya pusan. Hakani ke sengiraki ke Golden Jubilee jong kini ke balang shnong Yam CMC lawan ban kentiu ya ke lama Jubilee dau Reverend Padar Kaldinus Majau Parish Priest ko Umber Parish layo ikjing keren pediang sengobha ya barok kinong syakot sengobha na isamla Pritisha Karmalki hadin kata lepen bot sedak kemas bekut balapen minta dau Reverend Padar Ernest Karmaulong CMF ha kajing senran lang u Parish Priest Reverend Padar Kaldinus Majau Padar Valerian Catalino SJ Padar Don Bosco Karmaulong Padar Richard Jaran ha kamas bekut lesami keketin ublay dau Reverend Padar Richard Jaran ha kini kesengi bakrau jong kabalang lai don lang ru kiriuniam kisestar na kiseng beper kiriu rang ba kipla syakot sengobha bekentup ndu MLA jong ko umroi constituency uba daman bat lamare MDC ba rang kensai karbuki ba Rocky Marwen kilong kemi kilong kepa ki kun samla bat ki hap parit Kaya ba don kami ngi ngatry para menget kipun ki
kijing le kemen kijing le sung bha ki balong external ki bangi ong ki bana shabar Isyam nung kong ay ki jubili kijing batay ni laban ong ha ka kitab Leviticus kalenong kabar pusan kabatay sepang ka jubili ka ha ka bangi rakhe ya kijing dap jong kijing dap san pusnam Andai ki bon ki jubili ni laban ong kidon ki barakhe ki badap ap pusan snam kidon ki basan pusnam kidon ki banyo pusan snam mantak sni kamar bisu karakhe ya kijing dap ka paris barim jonga marbisu kadap nyu pusan snam mantak sni dang manta sibet kadon koi ke kesenten ri sendon cetai semau kerdap ke bang dai sudah berakhe seni semau kerdap cetai ke basis pasnam Andai ka jubili yaman la ka jaka kalong ngila banong kalong ka bakrpang ya kata ka jaka kamdei ka ju kajing batai ha ka kitab Leviticus ban ngin simatan na kitab Yesaya ngin simlang ikin ki atli Yesaya andro pulai nong khat pra ha ka jubili om dan kam ban kan mau shu ya ki ki baladat om dei ban perkhat ya ki ki barem baja Hape ngadang le kakam kabatmai kajubili kajing batai ki kitab Leviticus kaong yangi baha kajubili ka wei nak badon kam baha bangin kan mau kalong bangin klet no ya karam ya kasha kabaladeb ba ki paj baro kin let phai sala ka jong ka jakatan rai sala ka jong ka jakka sala ka jong ka khandau kamu diu kata para mangai aba ka kitab barim Leviticus sarpusan dan ingin simlang ban Yesaya saupulai kamu diu kata na kabenta jini kamu ko para bangai mangama pi habangi rakhe ya kum kani kasngi ka bakrau kata kamu neng kong ka wei na kibadun kambha kalong bangin ino ya ke baro ka ba kabangilah kibarim bun ngi kan mau sa ya kelesing la banong karam kasha ho ke jing sha pisa ki briu teng ya kelet ngi sim keliang nang ni nang tai kat kum ka jing yathu jong ka kitab bakhuj aba ka poi kum kani ka milestone ki mangila ban ong mo ka kanta ka badun kam bahana ka benta jungi idai ban ai lai luo ya ki wei ong ka jing tho bakhuj ki dei ban long ki ba lai luo phar na du menta ya ki mrau ki balalong mrau ki ni ki lai pho sa pusnam idai ban i no ai ki ngim dei shu ban mrau ki ladang idang sha karam ladang don karam kasha ka basa ki wei hangi laning hi ki wei idai ban klet noi ki idai ban wan no sa kata ka ba ila banon ka khendau ka ba blei la ai ni nan du basdang lek phai yang sakta ka jaga ila banong ka dei ka jing sedang pat ka jing sedang nan basdang be san posnam kam dei shu ka balangkot pe nangi padar jan baro ngin padon san posnam mo sai tanga marwei la seng la don la kham no karta khenden rei ki wei pe kidang khna kidang samla sudah ngatrai na pedeng jeng pi beladan pa lai pho sa pho san hakitu kisnam menta pim don shu mangi ning idon kibon kibalang khna sudah kata mun ngim patep kumno ka balang jeng ka sedang henrei ko para bangai kumba ila ya jakini kisnam baro ndei shu tang bang ya tang da kejing suk da kejing san ya hoi da kejing ngatrai kelamat lut kita baro mangi mentang ila khejau tau so jong kejing trei sitom ka jong ki idai ban kan mau ban burom si cha ya ke ka ba ya ke ka bala dab ya ke ka bala le la da ki dei kinong trei riuniam la da kinong trei la da ki dei fadar sistar la ne ki dei kang ba balang ki dei mangi wei pai wei kumang ong mane ka jubili kam dei ki jing rakhe jong i wei brio na ka yang jungi ka dei ki jing rakhe jong i baro i wei pai wei ha ka ni ka CMC nak ta ka daw nga trai ka jubili ka dei si sha ka bakarpang na ka benta jong a jong pi dan batai kendiat poin baar kabadai bat kani jika epiphany menta kasngi ka epiphany hang nu a tron ya bing a chen ha ki para yi ka zero ha ki jin
Ya jingin la mi la te sai na da Sun ba jing is name Barukun baruman sim bakut. Diresuk kemas kelawai. Lapin kut no ekni kesngi Golden Jubilee jong kani kebalang shnong umyam CMC da kajing mani sakramen balai lam do Reverend Padar Caldinus Majau bat lapin bot sedeki cultural program ha ke balai shimenta na du kilong kemi kilong kepa ki khun samla bat ki heb barit banang pen kraw shishu ya kani kesi Bahwa smart sim ni kiplang like berat. Ini kapal nak karo ya MD tu ni MD. Tapi juga kapal nak karo ya MDC apa umrah. In our depths and coastlands